Da, ništa toga. I popravlja zubno meso, ne znam točno kako. Stalno vam trubim o interdentalnim četkicama i kako želim da to koristite, ali uvijek spominjem naravno nekakve premium proizvode, Curaprox ili Tepe, koji su stvarno četkice koje su jako razvijene i mekane i fine i ugodne i uvijek ću vam preporučiti da si kupujete bolji proizvod. Ovo je grana života u kojem želite više platiti bolji proizvod, no ako smo ipak u potrazi za malo jeftinijim proizvodima, povoljnim, dostupnim, idemo vidjeti što ima na tržištu u nekim glavnim drogerijama, recimo tu po Zagrebu, koje su alternative i što možete kupiti i naći i šta vrijedi, a šta ne. Dontodentovi interdentalni štapići, nekakva veličina 3 i kaže konični i mekani. S druge strane pakiranja su nacrtani ravno, znači oni su prikazani na ovom malom crtežu kao da su ravni, a zapravo su konični i nazivaju se konični. Tako da malo sam se tu razočarala kako ste sad tako fulali na proizvodu, krivo nacrtati svoj proizvod. Što se tiče učinkovitosti, on je relativno ugodan, no jedan drugi problem, ako je on koničan, onda šta se događa sa dijelovima zuba, s moje unutarnje strane zuba, gdje četkica treba izaći, jednako učinkovito počistiti kao na ovom ulazu, jednako učinkovito počistiti na drugoj strani gdje izlazi. Ako su mi ta vlakna konična, onda ova tu kratka ne mogu tam na drugom kraju obaviti dobar posao, jer se nisu dovoljno raširila kad su izašla između zuba. To zvuči kao da bi morala svaku i iznutra gurati prema Točno. van, a to ne možeš. Pa, mislim, teoretski možeš, ali zašto bi to radili? Znači, koničnost nema nikakvog smisla u ovome. Želiš četkicu koja ima sva vlakna jednako široka cijelom svojom dužinom, da bi onda kad izlaze isto čistila iz druge strane. Jer ne čistite samo između zuba, čistite i malo onaj zavoj, gdje se konveksitet zuba počinje nazirati. I taj dio čistite sa interdentalnom četkicom. Dakle, konično, Drugim riječima, znači ima razlog zašto su Tepe i Curaprox ravne, a ne konične. Idemo onda na Dontodentovu ravnu. Interdentalne četkice super fine. Ovo su neke crvene. A pazi sad, molim te, je li ova konična? Je, i tu je nacrtana konična. Evo, tu je nacrtana konična i stvarno je konična. Dobro, da vidimo nju. Žica mi je pregruba, a četkica je premala. Znači, puno previše žice, a premalo vlakana. Čak ih ima i ovako po gustoći kad ih vidite dovoljno, ali premalo doživljavam čišćenje, a previše doživljavam borbu sa žicom. I dosta je majušna za držati u rukama, ja ne znam da li tu dolazi nekakav držač, uz to nisam ga baš primijetila. Ovo je stvarno sitan štapić nekome ko nije baš jako spretan. Nisam baš oduševljena s ovim. Pa onda da vidimo Sensidentove četkice koje kaže da su šta, kakve, premium, ali mi ništa ne govori o njihovoj tvrdoći. Dobro. Pa da vidimo nju. Isto je konična. Nešto ugodnija žica, ali sličan mi je osjećaj taj da je previše žice, a premalo vlakana. Ugodnija je za držat. Ovo bi mogao biti dobar proizvod. Naravno, uvijek si usvinite ako vam je tako lakše nešto dohvatiti. Nije to jer sam naviknuta na finije četkice, ali evo, ova bi stvarno mogla proći. O, neka je dobila prolaznu ocjenu. Da, dobila je prolaznu ocjenu. Vratit ću se još na DM-ovu ovu drvenu, tu su išli na eko priču, ali je puno premalo vlakana ovdje. Ovo je stvarno minijaturno. Premalo vlakana. Mogu shvatiti da rade jako male četkice jer i meni puno pacijenata dođe i kaže zubi su mi stisnuti, ja tu ne mogu proći. Nije istina, ne možete proći, nego ili imate kamenac ili vas niko to još do sada nije naučio, pa ni ne znate šta trebate raditi, to je najčešći problem sa ovim interdentalnim svijetom. Onda oni prodaju ove jako male, no zapravo su one neučinkovite. I ako su i pregrube, onda se samo piknete i ozlijedite, a niste ništa očistili i onda imate zapravo loše iskustvo sa interdentalnom higijenom. Tako da ne bih preporučila ove najmanje moguće sa oštrim žicama, bez obzira što je ova drvena, taj dio mi se sviđa, ali puno premalo vlakana. Ništa od toga. Kažeš nije istina da ne možeš proći. Šta? Da. To znači da svatko između svakog zuba s nečim mora moći proći? Sa koncem da. Dakle, imamo zube, recimo, koji su jako preklopljeni, jako stisnuti. Imaš situaciju gdje, recimo, kako su zubi nicali nepravilno, onda je trojka jako preklopljena preko dvojke dolje. Često to ljudi imaju. I pa tu stvarno ne možeš ući jer su i korijenovi tih zuba preblizu. I tu stvarno nema
normalnog fiziološkog prostora, jednog trokuta u koji treba ući interdentalna četkica. Ali tu se onda može uvući konac. I to će ti mjesto često krvariti. Zubno meso nikad ne može tu biti zdravo i kvalitetnog svog sastava, ali koncem moraš moći proći. Ako su zubi spojeni mostom, pa konac ne prolazi kroz krunice koje su zavarene skupa, onda ćete odozgora, odnosno odozdola, mora čistiti sa interdentalnom četkicom. Nema toga da ne možeš, samo moraš znati šta radiš. Pitam te zato što sam dosta na kanalu vidio komentara od ljudi koji kažu meni su toliko tu zubi stisnuti da uz najveći napor niti najmanja četkica koju mogu kupiti bilo gdje mi ne ulazi. Može biti da su jako opsežni isponi na tim zubima i gdje su svi ti radovi zubarski doveli do toga da su zubi nalijepljeni ogromnim plohama i vi više ne možete naći pravi tu put. Znači, doktor vam mora pripremiti teren, mora vam napraviti što bolju anatomiju tih zuba da možete čistiti. Može biti da su zubi stvarno jako stisnuti, može biti nakon ortodoncije da su nekome stripani zubi, što kažemo, pa su sužavani, pa su nalijepljeni jedan na drugog, pa se sad tu ne može proći. A može biti da imate naslage na zubima, imate hrpu kamenca protiv kojeg se ne možete boriti i moramo prvo to počistiti. A natečeno zubno meso? Najčešće se ljudi onda uplaše krvi. Jer krenu, to prokrvari naravno, i joj neću, sad sam se ozlijedio, neću, to sve krvari. Što je potpuno kontraproduktivno, jer taman ste krenuli čistiti, raditi nešto dobro, ali vas je ta krv uplašila. Nešto drugačije su ove imitacije čačkalica. Nisam ljubitelj čačkalica, molim vas, nemojte koristiti čačkalice, to je stvarno ostalo negdje u povijesti, iza nas nisu higijenske, nisu pravilne, budući da ipak navika još među ljudima postoji, i onda proizvođači nude nekakve modernije opcije. Pa imamo ovakve štapiće. I sad imamo recimo Dontodentov brush stick koji ima nekakav, ne znam, jako špičasti kraj i ima nekakva tu perca. Isto nije jasno zašto bi koristili, jer ako sad to već imamo, onda ajmo na interdentalnu četkicu pa da imamo vlakna koja su učinkovita. Jer s ovim tu, znači, odrezat ću si neki dio nečega i to ne želim nikako raditi. Ovakav proizvod stvarno ne preporučam. Ako ništa drugo, već nakon para, evo sad, mojih pokušaja, to se kompletno sve spigalo, svinulo i uopće ne želim ni znati na što bi mi zubi ličili da stalno ovo koristim. Kraj koji je samo čačkalica je ništa, samo plastični štapić koji si negdje morate gurnuti i sad ako baš morate iščeprkati neki komad hrane van, on će ga vjerojatno pogurnuti, za to će biti dobar alat, ali ovo nikako nije pravilna higijena. Učinkovitost ovoga u uklanjanju plaka sa zuba je nula. Dakle, ovo samo može pogurati neki komad koji je negdje zapeo, to nije čišćenje zuba. GAM ima odlične proizvode, to je poluprofesionalna firma, gdje god naiđete na GAM sigurno ćete naći i dobre četkice i dobre tekućine, imaju, mislim, i plak detektore, tako da GAM je jedna firma na koju obratite pažnju, imaju zanimljive proizvode. Ovo su sad njihovi nekakvi ti, ne znam, štapići, čačkalice, koje imaju vlakna skroz u krug, ovo je silikonski nastavak i je kao ugodan prema zubnom mesu, ali opet mi je učinkovitost upitna. I što bih rekla da može samo poslužiti izguravanju nečega ispod, recimo, nekog mosta ili ispod neke konstrukcije na implantatima, ali opet je malo bolja čačkalica, a ne pravilna higijena usta. Znači, ne možemo sam par silikonskih tu nekakvih peraca napraviti dobro čišćenje plaka sa zuba. Tako da samo malo pomoćno sredstvo. Držite se, znam da nije lako odabrati proizvode u dućanu. Zaključak je da interdentalne četkice želite ravne, bogate, s dosta vlakana i mekanom žicom i da trebate investirati u bolji proizvod i ne ti proizvođači ni Curaprox ni TP me nisu platili da vam ovo kažem, nego ovo stvarno iskustvo kroz kliničku praksu da su te stvari bolje i da onda imamo bolje rezultate i da ljudi imaju zdravije zubno meso.